I si but simbolija ani knjiga Otkrivenje. A da bi men šajte razumina dala simbolija, buti važno je mudro te proučina o proroštva biblijska. Proroštva posebno to Stari Zavet. I kečeraja da va poviše kao va opremi me, te razlikujina so dala simbolija predstavinena i so sikavena. Kokava predavanje o to otkrivenje mangavate fokusiri nama ko trin o to kala simbolija. A kala trin simbolja pojavine nape ko but tana an otkrivenje. Ali me mangava to va fokusiri me ko jek šero, a da vajo šero deševtato. A o prvo to trin simbolija, a da vaj o zver. Vačer donđeno pismo da i zver postavini jek carstvo, jek autoritet i često i zver adija kojaka vladini uprobut manuša i uprobut puvja. I zver ko otkrivenje ka postanini jek vlast za ko celo sveto koja vladini upreder osa. Duj to simbol, a da va sojo kova upri zver, a dija zveri sola deš rogovja, i kad i kada dala deš rogovja ili dešinga predstavi nena caronen. I ko krao trito simbol oko vasoji, a da va i bludnica koja i upreder i zver, pešela upri zver. So a da va značini, pa blud ko proroštvija i amen ponovo penaja o to biblijska proroštvija, o to Purano Zavet, često blud predstavini idolopoklonstvo. Kad o Izrael čerđa blud, a dva u stvari značini da dželete slavine navere devlen. I oko vas od džena je da ključno lafi, a dva lafi inicijalno, ili oko vas oka desinipe, a da vajda i vlast svetsko kalel i kontrola. A u stvari je dijako veli idolopokloničko vlast i carstvo, kolaka penene manušenđe šajte obožavinen car mangena i kas mangena, saja dva u redu, saja dva šukar, a koji si tu samo loše ko veliko si tu dija jedino vera. A dva carstvo ka progonini e pravo neverni konen, okolen, kolaverinena da idolopoklonstvo na ne šukar. A da le se spreminen tumen, a men ko velemen patnje. Ali te penam nešto, pre nego sođaja dalje. Razlog so se amen vačeraja o to akava tekst o to grčko, a da le se su dobinđum jek šukar email, ako email hinela jek pitanja penava šukar, a da le se su but hinele značajno, jer šaj penav da dja osoba hinola problemi sa da le so čitinđa imang ja pojašnjenja da lestar i oko vas ostar pričinipe te vi pisinima je akava manuš, a da va jek članku kova pisimeo to dr. John Piper i mangavate večeravtu menđe ka pisinava dva ko beleške, ali mangavate penavtu menđe te čitinen, a da va članak šajte rakelne ano desiringgod.com, a džariv činipe o sajt desiringgod.com, a o anavoto dva članak da li i si duj volje edev leser. Znači o anav šajte rakena dva članko desiringgod.com, da li si duj volje edev leser. Ako vas umangavate čerav, da bi šajte počina, a da vaj ka džak sredina od tokava članak i ka čiti nav tu menđe, ka citiri nav na ne šukar, te čitini pe neka sro članak te parafrazarini pe sar so tu mange, važno je te čitinale tačno. Te čitinale upravo džahar sar so opisin džale, da le se penela a džahar. Odeš šinga, a da vaj deš carevija. Me da le slaži nam, a dva je istina. A onda penela, on, mislini upro deš carevja, on marđepe protiv oba kroro.
i Adale slaži nama skroz. A onda Penela ratuinena protivo bakroro, a dvaj greh i dvaj protivno edevlese ki volja. Sađije kate saslaži namen između doktoro Piperhem man. Ali i kaja isto stvarja, ali spreminen tome. Kao vel, a katejek glavno promjena, a vačerja kava. Iako o anđeo bukvalno Penela odevel dinđalen, kolad lalen, ve odeš carevja, dinđalen džekovile tečeren lesi volja, hem tečeren okova som angela i te dempu mare carstvija benges, to jest zverese, te ispunini peo proroštvo. Akatej sijamen neslog. Lično misli nava da često dr. Piper čerela sa leserele metode kad čitinio pismo o stihovje devlesere. Ophenela da odeš kraljevja ili carevja marđepe protivo bakroro. Upravo i Biblije džarva čeri. Ali oko vas očerđa, ovdjala kod šeptato stih kaj Penela da ode velčuča lenđa novilo i ov su mislini kova članko te vačeri da ode velčuča te marempe protivo bakroro. A će so se dva vačeri, ked čitinaja ano isto, a dva članko Penela džahar. A da lese, Isaka vacitirinava tačno, a da lese odevel manglja, te utičini lenđa novile od odeš carevja, te bi on čerena soji protiv oleseo ti volja. Na, apsolutno na, a dva jeres. Oko vas ovče relaka te Penela da odevelču ča lenđa novilo, te ratuinen te marempe protivo bakroro. Na, i Biblija na vačeri adava. Odevelču ča lenđe a novilo te marempe protiv je bludnica, sose kalestaradnipe. A dale se, jer o Antihrist mangela to vel slavi me, obožavi me, a davaju benkovaju telovi me, o mangela te čuel plot ron upredere devles, rovna mangela odevel to vel obožavi me. Nego samo o, ali ko početak ov dozvolini idolopoklonstvo. Ali kasnije adava mangela te prekinini i irini obožavanje opro pesti adava veleđio okova lafiko te Penela opuštenje ko sveto tan ko te mangela te bešele devlese ko tron maškaro dujheru vimija i kao objavini peste ovel devel i sarema mora te obožavine nole. Ovo dava mangela, ali i Biblija Penela da ov zaustavi me oko lestar so zaustavinule sprečinule na džana kojadava, ali dela značaj na vačeri koj, nego so leseri uloga zaustavini, a na dozvolinile se te otkrini pe te čerel adava opustošenje, mrzost opustošenja dok navele devleso vreme. A oko vaket kovel adava je devleso vreme, ode velika čuvel caronenđe oto deš carovja, lenđe kovele te uništinen i bludnica, naštite previše te naznači nav, a da vako zomi bitno, naču čalenđeno vilote marempe bakroreja, a da vabio vela da odevel dela uticaj neka se te grešini, a odevel nikad na utičini upravo te grešini. Onda bi Penela da je devlej si plan, oja, devlej si plan, ali sara dva planki spunini pe. Odevel džanel sar, ali i si različita načinja sar bi šajte ispunini pe, a odevel nikad na utičini te bi neko grešini da bi ispunini pe lesro plan. I ja će mangavate čtina pa na jekvar pre nego sodikaja, ano stihije. Penela, rat ili mariba protiv obakroro greh, a greh protivno je devlese i volja, ali o anđeo Penela bukvalno da odevel dinđa lenđe kovile caronenđe, te čerenle si volja, hem adija volja ti spuninen. Pa adija volja na radini pe o to mariba protiv obakroro, nego radini pe o to uništavanje i bludnica. A da le se ajde ikalen to mare Biblija, a čitinava to Textus Receptus, a dva i grčko tekst,
i prevodinava bukvalno da lese len tumari Biblija i dikjen sar tumari Biblija džala sa okova soka čitina. Meakava bukvalno sošaj najviše čitinava. Otkrivenje dešev tato šero, a dešu trito stih. Olen i si jek cilj, ili jek kodova, odeš anđelja. Olen i solen jek, namera jek svrha, i zboga dva dikso penela. Pumaro zorali pe, hem pumari vlast, šajte prevodini pesar lengoro vlast lengoro zorali pe, te preden zverač. A kad te je interesantno, jer ako pratinena bilo savo prevod kovaj osnovi me oprokritičko tekst, nesli Alen, uprokova većina prevodija zasnovi me, on i solen normalno lafije, a kad te od carevja, deš carevja kadem pumare zorali pehem vlast za kizver, ali kod textus receptus penela isto dva lafi, ali ano aver osnova, ver konstrukcija, car prefeks penela da sadin džesohinolen i sila i autoritet za kokava carstvo, dik je na kanal dešu starto stih. On, oto deš kraljev je šuvek carevja vačeri, on kamarempe protiv obakroro. Primetinen, amen na dikaja da odevel čuča lenđe kovilo, o anđeo na penela akatea kalestar. Dikem pale ano dešu štarto stih. On kamarempe protiv obakroro, ali obakroro ka pobedinilen. Ka pobedinilen, oko vele pobeda, soseko vele pobeda, pa ajde tečti nadalje. A da lese soj ov gospodario pro gospodarija hem caru pro carija. Oleja, kao ven, olesere vičime. Kola kolaj vičime, izaberi me, hem verna. Oni verna. A da va značenija kava deo od devlese to lafi. Penena da i si dosta aplikacije kate, ali na nemem vreme za ver putikađa. Ali bitno, od devel vičini i izaberini uprederi vernost. A da vas značini da men si jemen deo promaro spasenje, nego značini da i vera zahtevi me. I vera značini veru i najoko vas odevel vačeri. So amenđe ano savest čuvaja da va tebi uticaju to duh sveti ovela upramende, tebi šaj te pena, te izazovina men te pena, amenđe ki savest dakija Biblija istina, čači pe edevlesro. Ali ajte di ka so penela, da okola kolaj oleja, oni vičime izaberi mehem verna, ajde te di ka odešu šovto, odešu pašto namangavate preskočinav, tego samo večeri da teko vel but panja, dvaj but manuša, kipu. Te di ka odešu šovto, a me ohrabrinavato men celo glavate čtinen, te na preskočinen bilo kovastih. A okola deš šinga, sa ven di kljam, su pričinđamo lenda ranije, sa ven di kljam u prizver. On ka mrzinen e bludnica, ka len latar saso i sila, hem ka čavenla nanga. Znači, akala deš carevija, on ka marempe protiv i bludnica, ka čereno lato vel osrami me, so se on ka čerena dava, a da lese soj on lojalna za kizver. Šalje od vel te koristinija kava? Šalje od vel to vel izvor, a da lestra on te ispute uništi nene bludnica. Oje, a da van na ruminiju ko vas od vel već vačerđa. A o John Piper vačerđa, ket kiri namen palalte dika. Vaj čisto jeres, ko te penela, da greh so marena pe od carevija protiv obakroro, a dvaj protivno je da vlesek i volja, a onda penela, iako sada va, o anđeo penela, čučalen džanovi lete čeren lesi volja i te čeren jak volja, ali je da va ništa na nole veze da leso marena pe protiv obakroro, nego ponovo svoja i sije da va lesri volja, a no dešu šovtosti i penela odeš in gasa ven dikljan,
hem izver, on ka mrzinene bludnica. I ka len la tarsaso iz sila hem ka čhavenla nanga, hem laki kuromas, hem ka tarenla jagaja. Ka tarenla jagaja. Sosjedova večeri. Adalese so odevel, čivđa anolengere vile, te čeren okova so ov mangjela. Lesri volja. Znači, adavaka peneda lesro plan da ovi za berinđa, adava ocarevete marempe protiv bakroro na večerja dava. Nego ovču čalenžino vilote napadinen bludnica, adava je da vlesi volja i adavana ne protivno niti pogrešno te čeren, adavaj šukar te čeren, iako je oni zla sama po sebi. A dik sostaradini pe ponovo. On hinolen jek ili jek cilj hinolen, a davajte den pumaro carstvo ezverače, džikotena perđola je devlesere lafija. A kava vačeram džekate, da okova on so čerena ispuninena, perena je devlesi volja, ali ništa na ne sa greh. Jere ste pene da odevel utičinđao pro carevja, te marempe protiv obakroro. So i greh, so i pogrešno protiv devlesi volja. Odevel nikad na utičini nika ste čerel nešto protiv lesiri volja ili te grešini. A da lese i si bari razlika ka te oko vas odikaja da odevel utičini olente uništinjene bludnica te oslobodinem pe od idolopoklonstvo, ono dva carstvo, lengre carstvo, dva šukarstva, dva ispravno stvaro, odevel koristilne i čerelale, ali na ne ništa da leja da ov lenu te činite grešinen i te čeren mariba protiv bakroro. Lena je stih i kalenle to kontekst i koristinelne u prodavasu on misinena, a dva nikad na valjanite aplicirini pe kod dva način, na dinama da dva odgovorino pitanje kova postavim džemaje i da oko vas odikela i sole blagoslov, a to kava tekst. Do sljedećeg puta, šalom. Oto Izrael.